Agatekerezo kanje n'akawe tubihuje byabyara igitekerezo kizima kandi cyubaka. Ni mu kiganiro The Struggles of Single Mothers mu gace kahariwe akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge. Hello, single mom. My name is Nolinda. Welcome to our podcast. Akantu k'ubwenge episode 4. Amakuru yawe umeze ute? Iwanyu biragenda? Njyewe aho ndi ndaho. Buhoro buhoro ubuzima buri gukomeza. Rero aka ni agace keza twahariye ababyeyi b'abagore birerana abana kugira ngo twumve, twige, dushakire hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Agatekerezo ka wowe ni akahe? Kandike muri komenti, mboneraho n'akanya keza ko gushimira abantu bose bandika komenti batwereka ko turi kumwe, batwereka ko ibintu dukora babikunze kandi badushyigikiye. Imana ibaha umugisha. Rero nawe niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu, ni ikiganiro cyitwa The Struggles of Single Mothers, kiduhuza nk'ababyeyi b'abagore birerana abana. Intego yacu ikaba ari ukumva, kwiga no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Rero ni byiza ko waduha inkunga yawe, share, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane hashoboka ku bandi bamama bameze nkanjye, bameze nkawe cyangwa se b'inshuti z'ikiganiro. Reka rero ntabatindiye mbanyuriremo mu ngingo turi buze kugarukaho muri kano gace kacu keza twahariye akantu k'ubwenge episode ya 4 kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 25 Werurwe 2026 muri BK Arena. His Excellency Paul Kagame yaganiriye n'umuryango mugari w'abayisilamu ubwo basozaga igisibo cya Ramadhan. Naho kuwa mbere ku itariki 23 Werurwe ubwo hasozwaga inama nyunguranabitekerezo, Perezida Paul Kagame yanenze ubuyobozi butanga serivisi mbi ku baturage. Hanyuma rero mu gace k'ubuzima turi buze kuganira nkatwe ababyeyi ku giti cyacu, uburyo tuba turi gushakamo amafaranga yo gukemuza ibibazo byacu. Ese ni gute dukwiriye kwitwara? Naho ku mbuga nkoranyambaga za Uganda turi buze kuhasanga video nshyashya, amashusho y'indirimbo yageze hanze y'umunya-Ugandakazi ndetse akaba n'inshuti yacu nk'abanyarwanda kuko akunda gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma rero turi buze no kumva urubuga rw'imikino turi buze kugezwaho na Abijuru Faustin, umunyeshuri wimenyereza umwuga w'itangazamakuru mu ishami ry'urubuga rw'imikino. Hanyuma rero nk'uko mumaze kubimenyera turi buze gusoreza ku mudamu cyangwa se ku mwari cyangwa se ku mukobwa mba nahisemo, turi buze kwigiraho akantu k'ubwenge. Uyu munsi turi buze kuganira ku munyarwandakazi wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2016, akaba agikomeje no kwegukana ibikombe hanze y'u Rwanda. Ntujye kure kugira ngo tuze kumvana akantu k'ubwenge k'uyu munsi. Akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge podcast. Kuri uyu wa gatatu ku itariki 25 Werurwe 2026 muri BK Arena, His Excellency Paul Kagame yaganiriye n'umuryango mugari w'idini rya Islam ubwo hasozwaga igisibo cya Ramadhan. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukaburaho ririgitiye. Ibyo ntabwo byose mumva byaba mu bantu koko. Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, iki. U Rwanda
akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu twagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. Yagarutse ku mateka yaranze idini ya Islam, by'umwihariko hibanzwe ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Yagarutse kandi ku ifungwa ry'amadini agiye atandukanye, abibutsa ko idini ryakabaye rizi icyo rikwiye gukora. Atanga urugero ku madini yafungurwaga mu gihe gito hagamije inyungu z'umuntu ku giti cye ndetse no kwambura abantu imitungo yabo. Ni muri urwo rwego rero yabibukije ko ukora ibyiza adakwiriye kubishimirwa, ahubwo aba yakoze ikintu cyiza cya nyacyo. Nk'uko idini rya Islam ribigenza mu bikorwa bigiye bitandukanye byo guteza imbere igihugu. Batamuriza Fauziya ni umunyarwandakazi wahoze atuye muri South Korea ndetse yanagaragaye muri filime y'Abahinde yitwa Saho. Tuye mu Rwanda kera, ariko icyanyemeje ko u Rwanda ruteye imbere n'amahanga yo hanze none hasigaye arwifuza, nakinnye filime n'Abahinde n'abazungu bandi, bampa ibyo kuvuga muri iyo filime, barangije barambaza ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda, igihugu cyanyu gifite isuku, watubabariye ibyo wagombaga kuvuga mu Cyongereza ukabivuga mu Kinyarwanda kugira ngo n'u Rwanda rumenye iyi filime yacu. Intebe itarimo umutegetsi, business ntabwo yagenda neza mu Buhinde. Tukeneye n'umutegetsi kugira ngo business zacu అదంతా కాదు ఇబ్రహీంజీ, మా మనీ సేఫ్గా ఉందా లేదా? మీ అందరి భయాలు నాకు తెలుసు. రాయ్ కొడుకు వస్తాడు, 3 వీక్స్లో మనీ. Akaba yarakinnye mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu rwego rwo kumenyekanisha iyo filime mu Rwanda. Akaba yashimiye umukuru w'igihugu ku bw'agaciro yahawe nk'umunyarwandakazi mu mahanga, abikesha isura nziza nyakubahwa Perezida Paul Kagame afite ku isi yose. Umukuru w'igihugu rero yakiriye kandi bimwe mu byifuzo by'abayisilamu bamugejejeho, nko gusubizaho Adhana Islamic Call Prayer. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Ari menshi Adhana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitanenja Islam, ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga. Islam ni ukuri zadufasha, ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. Those accountability ni ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nk'uko mwaruduhaye, RMC na iduha urubuga. Murarufite rwose, nta kintu musaba. Yes. Mufite uriya wari ukwiye kumumenya, ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi
biraza local government icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi. Yabasubije ko ibyo byoroshye kubigenzura kuko n'ubundi aba ari amasaha yo kubyuka. Umukuru w'igihugu yasoje abasaba kurangwa n'umutekano ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange, kandi abasezeranya ko ibyiza biri imbere. Ati muzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera. Tukiri ku mukuru w'igihugu rero ku wa mbere ku itariki 26 Werurwe ubwo hasozwaga inama nyunguranabitekerezo, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe wahaye ikaze Perezida wa Repubulika y'u Rwanda witabiriye inama yahuzaga abo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'abo mu nzego zegerejwe abaturage. Yaberaga mu ishuri rikuru rya gisirikare igako mu karere ka Bugesera. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yanenze abayobozi batanga serivisi mbi ku baturage, agaruka no ku kibazo cy'umubyeyi wabuze ubuzima kubwo kudahabwa serivisi ku gihe kandi ameze nabi, bikamuviramo no kubura ubuzima. Hari kesi niya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi. Ni umubyeyi wari ugiye kubyara, hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal. Absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi. Ku buzima bwacu rero ikintu dukwiye kwiga nk'abasingomada, ikintu uyu munsi turi buze kuganiraho, nk'uko muri kubibona, muri kubona amashusho ari kugenda atambuka. Ayo mashusho agaragaza uyu mukobwa, nubwo bigaragara nk'aho ari amakatuni, ariko ni video ifite ubutumwa nifuza ko uyu munsi tuza kuganiraho. Nk'uko rero muri kubibona uyu mukobwa ntabwo ameze, ahubwo ahagaze ku muhanda ategereje abantu baza kumugura kugira ngo aryamane nabo bamuhe amafaranga. Rero nk'uko muri kubibona muri no video, ari kuvuga igiciro ndetse akanasaba yuko uwo muntu umuguze nawe yakwishyura icyumba hanyuma akamuha amafaranga. Nk'uko mubibona rero ni ibintu ari gukora ameze nk'aho adakunze, atishimiye, ariko nyuma akarira akerekana ko ari kubikora kubera abana be yasize mu rugo. Rero ino video ikintu ikwiye kutwigisha nk'abasingomada, twere kubibona gusa ngo tubibone nk'aho ari amashusho y'amakatuni gusa, ahubwo ikintu iyi video ishaka kutwigisha nuko hari bamwe muri twebwe babayeho ubuzima nk'ubu ngubu. Ubuzima buragoye, ubuzima burakomeye, ariko ikintu nshaka kukwibiraho ibanga muri aka kantu k'ubwenge episode ya 4 nuko niba ubayeho muri buno buzima wahagarikira aho ngaho, kubera ko ibi bintu ntago biramba kandi ibi bintu nta nubwo bitinda. Uburyo bwose waba uri gushakamo amafaranga kugira ngo ukemure ibibazo byawe cyangwa se kugira ngo ubashe kurera umwana cyangwa se abana bawe nkawe nk'umusingomada, bidakwiriye ko ubanza kujya kwicuruza ku muhanda kugira ngo ubone amafaranga, cyane cyane ko abenshi babikora baba babikora batabikunda. Reka nizere rero yuko niba wari umwe muri twebwe ariko ushakira amafaranga mu
inzira zitari nziza, nizere yuko guhera uyu munsi ubonye aka kantu k'ubwenge ukwiriye kubihagarika, ahubwo ugatangira kubyaza umusaruro impano wahawe. Akenshi abantu iyo bavuze impano usanga tureba abahanzi, tureba abantu bakora ubugeni bugiye butandukanye, ariko cya kintu uzi gukora neza, niba uzi gukora capati neza, nayo ni impano. Ushobora gukora amacapati ukayagurisha ahantu hagiye hatandukanye, ushobora kuba uzi kudoda neza, ushobora kuba uzi gusuka neza, ushobora kuba uzi gukora ikintu runaka. Burya buri muntu wese ikintu azi gukora neza kurusha abandi hari igihe aba agifitemo impano. Mubyibuke, intego yacu ni ukumva, kwiga no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Reka nizere yuko aya mashusho agize icyo agusigira nk'umusingomada ukunda ikiganiro cyacu buri munsi. Akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge podcast. Ni indirimbo y'umuhanzikazi w'umunya-Uganda yitwa Rema na Makura, n'indirimbo yise wano rero ni indirimbo naguhitiyemo nk'umusingomada kugira ngo uze kumva nyuma y'iki kiganiro, kugira ngo nawe ubashe gusubira muri mudu nziza. Rero uyu mubyeyi w'umunya-Uganda ni inshuti yacu kuko yakoranye n'indirimbo n'umuhanzi twese dukunda hano mu gihugu, uwo nta wundi yitwa The Ban Tiger, yakoranye nawe indirimbo. Rero aherutse no kuza gutaramira mu Rwanda ubwo yaraje gushyigikira nyine mugenzi we The Ban. Rero nyuma yo gusoza kino kiganiro, reka nawe uze kumva indirimbo nziza imaze iminsi mikeya igiye hanze kandi yari itegerejwe n'abantu benshi. Iyo nta yindi ni wano ya Rema na Makula. Akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge podcast. Nyuma rero yo kumva indirimbo nziza nabahitiyemo, reka duhe ikaze Abijuru Faustin atugezeho urubuga rw'imikino yaduteguriye. Uyu ni umwanya w'akantu k'ubwenge. Mu kantu k'ubwenge hakaba hajemo gahunda y'amakuru y'imikino, aho tugiye kubagezaho amakuru y'imikino ari kuvugwa hirya no hino ku isi, aho tugiye guhera mu Rwanda, tubagezeho mu Bwongereza, twongere tubagezeho no mu mikino ya FIFA Series iri kuba hirya no hino, ariko tubaza kwibanda cyane ku makuru ya FIFA Series 2026 ari kuri hano mu Rwanda. Amakuru y'imikino tugiye guhera kuri Rwanda Premier League yarayibaye ku mugoroba, aho ikipe ya Bugesera yakiriye Al Hilal Omdurman, byaje kurangira ari ibitego 2-0 by'ikipe ya Al Hilal mu kintu kirarame. Ibyo bikaba byahinduye ikiganiro ku rutonde rwa shampiyona, aho Al Hilal Omdurman yahise izamuka ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, bikaba biri ku mwanya wa kabiri n'amanota 48 n'ibirarane 3 gusa. APR FC iracyayoboye shampiyona iri ku mwanya wa mbere n'amanota 49, irarusha Al Hilal inota rimwe gusa, ariko twibuke ko Al Hilal ifite amanota 48 n'ibirarane 3. Kandi muri Rwanda Women Super League ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bana n'abategarugori, aho ejo habaye umukino wari ukomeye cyane, imaze iminsi iriho ibica bigacika hano, aho ikipe ya Rayon Sports Women Football Club yari yakiriye Police Women Football Club, biza kurangira igitego kimwe cya Rayon Sports Women Football Club ku busa bwa Police Women Football Club. Ibi byahaye Rayon Sports amahirwe yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona, akomeza kwiyongera mu gihe hasigaye umukino wa nyuma azakina, aho ari wo uzaba umeze nka kamaramaka uzaca impaka. Kandi twese cyane muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, ibintu birakomeye cyane, aho ikipe ya Liverpool umukinnyi Mohamed Salah yatangaje yuko mu mpera z'iyi sezo azasezera ku ikipe ya Liverpool, no ku bafana bayo atazongera amasezerano. Azerekeza hehe? Ese ubona ari umukinnyi wabaye muri Premier League w'umunyafurika urusha Mohamed Salah? Byose no kwitega mu mpera z'iyi shampiyona tukazamenya aho Mohamed Salah azerekeza. Kandi dukurikiye twinjiye mu makuru ya FIFA Series, aho imikino iri kugera no mu Rwanda. Uyu munsi habaye umukino rurangiranwa wa Atari wafunguye iri rushanwa, aho wabereye kuri Kigali Pele Stadium, aho ikipe ya Alba yakiriye ikipe ya Macau. Byaje kurangira Alba byitwayemo neza cyane, iza kunyagira ibirwa bya Macau ibitego 4-1.
mu yandi makuru ahari ya Romas transfer mu batoza nuko umutoza hari ingingo Francis bivugwa yuko yasezeye ikipe ya Kiyovu Sport akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ese biraza kugenda bitereka tuze gutegereza amakuru yandi mu kantu k'ubwenge tuzabagezaho ku munsi w'ejo, aho tuzababwira byinshi ku bijyanye n'aya makuru avuga yuko hari ingingo Francis agiye kwerekeza muri Rayon Sport. Ntugacikwe rero, ntugacikwe n'ibiganiro byacu by'inyunganizi kandi mudusengereye kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya bigenda neza. Komeza mukandi like, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Murakoze cyane. Ciao ciao. Akantu k'ubwenge podcast. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, dusoreza ku mugore tuba twahisemo kugira ngo tuganireho uyu munsi, hanyuma nawe tumwigireho akantu k'ubwenge. Akantu k'ubwenge k'uyu munsi rero turi buze kwiga, turi buze kukigira ku munyarwandakazi ufite ibikorwa bihambaye, umunyarwandakazi wuje ikinyabupfura, umurava ndetse n'ubwiza n'umuco. Uwo nta wundi ni Miss Mutesi Jolly, Miss Rwanda wa 2016. Reka tunyure mu mateka ye rero makeya, hanyuma tumwigireho n'akantu k'ubwenge. Miss Mutesi Jolly uzwiho kugira ubuzima bwite butavugwaho cyane, ntakunda gushyira byose ku mbuga nkoranyambaga, akunda kugaragara nk'umuntu wiyubashye kandi uzi icyo ashaka. Nta makuru menshi ajya atangaza ku rukundo rwe cyangwa ku muryango we. Ibijyanye n'amashuri n'ubumenyi yize mu Rwanda, aho yagaragaje ko yitaye ku masomo ye cyane, ndetse nyuma yo kwiga yagiye yihugura no mu bijyanye na leadership, business na personal development. Kwita ku isura ye, fashion and beauty, gukora siporo no kwiyitaho, gutembera no guhura n'abantu bashya. Inzozi ze n'intego ze ni ugufasha abagore n'urubyiruko kwigirira icyizere, guteza imbere Afurika muri rusange, kuba umwe mu bagore bafite ijambo rikomeye mu bucuruzi no mu miyoborere. Abantu rero bamufata nk'umunyabwenge kandi uzi kuvuga neza, nk'icyitegererezo ku bakobwa benshi, nk'umuntu ufite discipline, kwitwara neza no gukora cyane. Ikintu cy'ingenzi ku buzima bwe rero wamumenyaho, nubwo yamamaye kubera Miss Rwanda, ntihagarikiye aho kubwiza gusa, ahubwo yagiye agaragaza ubwenge, ubuyobozi n'umurava mu kazi ke. Iconic Personality Awards 100 Most Iconic Personality of the Year ni ibihembo bikunze gutangirwa muri Lagos muri Nigeria, muri Oriental Hotel. Ni igikorwa buri mwaka, batanga abantu 100 b'indashyikirwa muri Afurika hanyuma bagahembwa. Miss Mutesi Jolly yatangajwe mu bantu 100 ba mbere muri uyu mwaka wa 2026. Ni nabwo bwa mbere azaba yitabiriye ibi bihembo bya 100 Iconic Personality of the Year. Abantu 100 batoranyijwe muri Afurika kubera ibikorwa byiza bakoze bahabwa igihembo award trophies, bagahabwa icyubahiro n'icyemezo cya recognition certificate, ndetse bakanamenyekanisha ku rwego rwa Afurika. Bimwe mu bihembo rero Miss Jolly yibitseho kugeza ubu ngubu, harimo igihembo cya Miss Rwanda 2016 nk'igihembo cya mbere afite, ndetse akaba afite n'irindi shimwe ryo kuba yarabaye umwe muri aba bantu 100 bazitabira Iconic Personality of the Year ya 2026, ndetse yagiye ahabwa n'ibindi bihembo by'icyubahiro bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero Miss wacu w'Abanyarwanda, umukobwa wuje ubwenge n'ikinyabupfura, akaba azitabira ibihembo bizatangirwa muri Lagos, Nigeria, muri Oriental Hotel ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 2026. Ikintu cy'ubwenge rero twakwigira kuri Miss Jolly uyu munsi ni ikihe? Ni uguhagararira igihugu cyacu aho turi hose nk'Abanyarwandakazi, tukerekana umuco, umurava ndetse n'ikinyabupfura.
akaba ari naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi akantu k'ubwenge podcast episode ya 4. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha kandi nizere yuko uzaba uri kumwe natwe. Imana iguhe umugisha, ndabakunda. Ciao ciao.